Doane itu betara sampun melingiring Raja Pati Sitra Titianuna sinajaring iratu ide dani kramu sinarang sami ngandel edang melingi iring minting margine dikiring sisi kaler sarang sami mangdeng ranjing dumun kiring sisi kau sewal edang melebas-bas melingi
Disampun mepalet mali bos-bos pemargi bakti sanike okasang ring dane Gusti Mangku inggian mali bos-bos wetan pemargi iri ring Gugumo Agung idedani titiang mejantan jagi tunas titiang doh megenah riem menawi pacang megingsir kangin ring jabu pura dalam nasar inggian ring jabu pura kesima wantah penyange ide betare kade Gusti Mangku sanik kangkat melingeh iriki nampak ide sesuna risampun kesamut ring persayang ide betare pada tapakan iri ke wawu lampu keuripang raris ide sesunan wawu pacang yujur ring catos pada balai jajar kadiang menikerian atau tijang ledang mali bos-bos iratu ide dane nagingin pinunas dijang suksemarien aturang dijang
Ide bedare sampun mayoga iri kiri mugo agung. Setios penyange Gusti Mangku peduluan ledang ide dani titiang sinarang sami iri ke nyujur ring jabo pura dalam penasar. Ledang lampu malu bos-bos bagi kepadanya. Aruna lampu. Doa aja lampu di biasa terjaga. Tutup. Mana? Tak. Pak Arunan lampu Padebang Dunong. Nampak kemurannya meriki jero.
Senara di barang udah ada mundur. Mendalang sampun. Istri segagong saya kang Riki. Terus mampu, kadunya udah ada mundur.
sudah ada juga warna mainan telur macan taburan lagi mainan telur macan. Terus coba makin tanguran dulu ini. Coba tanguran dulu ini. Habis cendekannya semangku soyoran nih guys. Caranya habis. Makin pincerang semangku. Ketenangannya. Lengsar jero berjalan habis. Lepas dia tabakan dua ini mudah makin penjelasan dua ini. Ini sampun usi mangku, laban sampun memargi, durus sani mangkin. Ini bertaruh budalang, pacang rauring catus, paco dungut. Pacang musolah, munyek balik bos-bos. Kemari
Wali Banjar.